Russian Meghalaya bani pedang snobhai pi baro shakatuk kubor metaga janmin shwaban pai shaki kubor ki babne ngini page shwai ki mat bakongsan Pelaj ulat gejala UCH Wijaya Shankar yaka digital portal na kabenta ka khana summary arajar arpunyo sedang gajinglum khana summary ha gejala da gajing penrung jingtip ningkong jong ulat gejala Penkub buram kinong hikai SSA ya kesorka jela halor kerukom siu tulop kebatemai pentikna umentri rangba gejela ban beteng ya gejing penbah ya ketenat puli putih Pelaj umentri rangba gejela ya ki welfare scheme na kebenta kinong belasmi ha kesni rakhi ya ke International Workers Day But scam ka FIFA ba ke Iran kan yelek kai hagijin yakun World Cup ha United States. Mentangin ya pai shwa shaki kubor na keleng gejala. Ulat gejala UCH Wijaya Shankar hennegasni ula pelaj ya ka online portal na kabenta kejing penrung kerteng hapo ka khana summary arhajar arpunyo hakari kabalong kadak chong kejing sedang ya kejinglum khana summary ha gejala ulat ulade penrung jingtip ru yaladi hapo kawat beningkong haluk bawan banlong ubaningkong na gejala ban penrung kerteng yaladi bat ya kayeng kesem ha ka portal kinong trei jong ka Directorate of Census Operation kilaya lang ha kani kesni dagajing trekam jong kani ka portal ya ka jinglum ya ka khana summary ru lasdang ha gajala nadu menta kesni kani ga jinglum kan kinthop ru ya ga jinglet rung ha man ki thliu yeng da ka ba pendon kam ya ki mobile application katba ya ki jingtep bala ai leng ba ga jing penrung jingtep daladi ansapen shisha ha ga jinglet lum kerteng umentri rang ba gajala ukon rat ke sangmaru ula shimbanta ha ga jing penrung jingtep yaladi menta kesni So in this one, only my family, right? Yes. Sure. Yeah. And then when the enumerators come, then you can just simply give them this number. I am pleased to inform that the self-enumeration process for housing census and housing listing 2027 has begun in Meghalaya from 1st May 2026. I urge all residents of Meghalaya to participate actively and provide accurate and honest information. This exercise is vital for effective planning, better governance, and inclusive development. I also request everyone to extend full cooperation to enumerators during the upcoming house listing. Let us all contribute towards building a strong and more progressive Meghalaya. This exercise is vital for effective planning, better governance, and inclusive development. I also request everyone to extend full cooperation to the enumerators during the upcoming house listing. Let us all contribute towards building a stronger and more progressive Meghalaya. Ka Meghalaya SSA Schools Association bat ka Meghalaya Fourth Teachers Association menta kasni kala penlong ya ka program ai buram ya ka sorgar jela na ka benta ka jingwanra ya ka jing siu tulop ka bathamai na ka benta ki SSA bat fourth teacher Umentri rangba gejala ukon rat ke sangma ula ong ba kani kerukom siu tulop ka bathamai kan kentiu ya kerukom ai tulop bat pentikna ya gejing siu ka babiang na ka benta ki hajar ngut kinong hikai da ka ba shimkhia ya gejing dawa chongki ka ba la sa teng laslam ula ong ba gejing le jong ka sarkar ban penbet ya kani kamat ka bala sa teng ling ba gejing kren ka penpau ba ka puli puthi ka yaisa ban long kamat ka ba khmat ka ba andang pen bha shushu na ka benta ka bha kamiat jongki khana puli hakani ka program lawan ru banya shimbenta documentary ki he officer bat ki no hikai This is maybe one of the most satisfying days in the last many years
or working for the people and serving the people. Because it is days like these that we work towards and we strive towards. All the pressure we take every single day from early morning to late night is to be able to do something good for our people. I have always believed that the greatest satisfaction for me is to be able to bring a smile to my people's face. And today there are 23,000 smiles, and the family members put together maybe about 100,000 smiles are there today. And of course, the students, if they put them together, there'll be many, many lakh smiles that we are being able to achieve. Menteri Rangba Gajala Ukonrat ke Sangma Ringkat bad Menteri Katanat Labor Uba Methodius Dekar Kila Perlait Yeki Benta Jongka Welfare Scheme Na Ka Benta Kinong Belasni Ha Meghalaya Ha Kasni Rakhe Ya Ka International Workers Day Ha Shillong Menta Kasni Kini ki scheme bala pelaj menta kasni ki kenthop ya gajing kershan pisa ka basan hajar tingka lingba ka CM Light ka startup toolkit scheme ban kentiu ya karukom sengkam dalade bat kan ya rabru na ka benta ki khun ki badang puli chong kinong bala ka sarkar kalawan ra ru ya ka build scheme for infrastructure development and a digital labor chok up Kanang ban penyaso ya ki nong bala shaki scheme bat kilat yo kam yo jam shu ka central social security scheme kum ka PMSYM PMJBY bat ka PMSBY an sapinjalan ya gijing siu bala penbana da kabut kini ki sin jam ki thmu ban pentikna ya gijing shngan ha ka pisa tingka gajing buram bat kenkor ya ki nong bala bat gijing kenthop ban kentiu ya ki nong bala bat ki bahaying hasam jongki As correctly mentioned by our Principal Secretary, that we have not had this program for many years. We may have had it in small bits and pieces in different parts of the state or different programs in a much smaller scale. But this is for the first time that we are celebrating our workers at different levels on this very, very important day. And the reason is Kinong Bila Kide Kipaya Jongkachila. Kalok Bhawan Shillong Henakasni Kalapenlong ya ka program ka bakirpang banrakhi ya kasni seng bat kasni ya Jalapura Jonggajala Himachal Pradesh Gujarat bat Maharashtra Hadorbar Hall Hakani kasni lawan banishim benta dikihe sarkar ki khana school bat ki nong sha khot ngobha ringkat gijing tem gijing shatan rai ki bapen pau ya ka kolsho jogi lai tli gijala Ulat gejala ula ai khublei bat ula kren halor ki jing yo pateng ki bakodor bat gijing no sinyang barat ba jeng gejala na ka benta kari ula benrap ru ba gijing khlan jeng kari ka shong ha gijing ya teli wat hapdeng gijing ya pher ki babun bat ula kit bok ru ya baro lai teli gejala baken langsuk bat nang kiyo shaprang and work bonus across the country are celebrating the Maharashtra. Here to celebrate the spirit, values and contribution which Himachal Pradesh, Gujarat and Maharashtra have brought to our great nation. These three states share a common spirit of hard work, patriotism
and commitment to the nation building. They remind us that India's strength lies in the contribution of every region, every community and every citizen. I extend my heartfelt greetings to the people of Himachal Pradesh, Gujarat and Maharashtra, and wish them continued peace, prosperity and progress. What happening ke jingyo ya kanam kum gachaka ka bajur slap tam ha ka prathai ka jala Meghalaya ka dang peteng ban mat ya jing ter khong na ga jingla ban penne tang 8% duna ka slap man la usnem Banyale persya ya kani ke jing ter khong ka sarkar jala ka la khonting e ban pen bha ya ka rukom pelang slap da ke jing shna ya ki chaka pelang da ke jing thung ya ki dieng bat ke jing le ban penne ya kamariang khnang ban kentiu ya ke jing la jong ka khando ban kchit bat ban ya rap penne ya ki tulong Habai kren bat kilat pathai kubor Menteri Ketanat Public Health Engineering Margus and Marang. Ula ong ba kani kasin jam katmu ban yo pelang ya ka slap ling ba kilat paper hakel ling ki benta chong gajala. The SWM, the rejuvenation of the streams, rivers, is not a short-term measures. So we are going for a long-term measures. In certain cases, we are planting lots of trees. Afforestations are being done, and in some of the cases we are creating trenches, to retain the water, rainwater, because the government of India also stresses for the catch the rain where it falls. So to catch the rain where it falls, we are creating trenches also. That is also helping a lot, because the moment the rains come in, it goes inside the trenches and it soaks in the soil inside. Ka sarkar kalanang penjur ya ke jing kmi benia hagi district halor ke jing pentre kam ya ka jal jivan mission 2.0 hadian chong ke jing lum jing khen ju ki he sarkar ringkat bat ki deputy commissioner chong baro khat artli ki district Menteri Ketanat PHE Margus and Marang ula batha ya ki he sarkar ban pentikna ya ke jing trekam ke jing get khli bat ke jing shimti jong ki snong ya ka scheme sam bam hagi jaka nong kendong ringkat ke jing penpau ya ke jing Chinga pair happening kitching penwandur, but kitching la ban pentrekam yaka. Ki deputy commissioner kilayo ching batha ban penlong ya kitching alang kabaman lau benai chang district water and sanitation committee, but ban I ya ka kaipod lingwa ka IMIS portal na ka benta kitching kmi benya. Kajala kala debru ban pentrekam ya kajal seva ankalan hakrokom lum jing ken ya ki district da ka bakin thup lang ya ki ken hun chnang. Implementation of Jal Jeevan Mission 2.0. Now, Government of India has so many, necessary steps which needs to be, addressed in the district level and grassroots level as well. So today I had a meeting with all the DCs of the state over video conferencing. So I just concluded that meeting. I came back. So with regard to rural pipe water supply scheme, the government of India has mandated that ID has to be generated for that matter also. Department has already created ID. For out village infrastructure, 1,931 IDs have covered for 6,772 habitations, and 51 ID, that is out village infrastructure, 51 IDs is still pending. But in-village infrastructure is also there, for which 1,570 IDs have already covered, and for that 2,500 habitations have been finalized, leaving just 89 IDs in draft level. So these strategies are being done. UMLE kanong po uba Amiral Bonsim ulapli perda ya kayan bang hakasnong kon Haribhoi district ban kershan ikinong rinyang rendia bad yakinong thanjan kejela kani kajaka kabalashna hapo ka Meghalaya Basin Management Agency country kam kum kajaka lum bad bu ikisai rendia kaban a jingarap ikinong rep ban kentiu ikijing penyat yo bad gejing yo ikakamai kechi kabakhambyang ya kani kajaka lashna hapo ka scheme Meglam rengkat kejing yo jingarap ru na ka
Focus Initiative. Kani kayan bang katmu ban kershan iki ken hon jang ki nong than jain tan rai. Haba ajing kren ha kani kasni u MLA ulapen pau ye gijing kong san jang ki jain ren dia ha ka kolshor jang ga jala bad ula kdoru ye gijing yo jing itu jang kisnong dan diwan kum kisnong ka bapen mi ya u eri silk rengkat gijing yo ya u GI tag. Ulapen benaru ye gijing temu banwanra ya ka craft village project ka bathamai ha ka than. Pataru. Jadi bersang mereka ngau MLA kumno ban pentikna ba ka right on through. Kediwan kemudian kumka headquarter but ini itu ika kumka Eri Silk Village. Bala itu ika haka kara krik jong u February jong Islam araja kuwai. Officially barak order jong u governor notification ke balami ba latif ba karat nang tu kum ka chnong tu sai ra dia ma karat nang tu kada sibun gistam ani kum kor ro di gawe ka ba ka chnong ka ba hapo jong karat nang tu ba ki jing persyang jong ki nongin ki jong ni mensua ban penne pensa ya kene ka ba ni than ya ki jang reng dia ki aim san objective ki jong aku MLA kalong ba ya pentikna bahkan ni ka kam bandri yuknyang banthir ban airong hadu kothan kadai ban nangkiu kadai ban long kawai lagi kam ki ba ki nong song chnong kin la ban kinja na gani kalong ko piang cha ban kamai ban keci ban utat. Ka Women Organisation of Ribhoi District kalapan pau ye gijing sngokia kabajer halor gijingja Ribhoi District ha ka bala lap ya ikalung ibala sha tep im ha ka kemi jong ihi ka President Jong Kasenchup ikong Mirajun Mirsing ilalet banjungo ya ka kemi ha Civil Hospital Nongpo ha ka bala ajing sumaria ka ini ikalung menta idang don ha pedeng gijing sumar bat ompat yo ban pejei kani ka senjuk kala penramjur halor kani ke jingcha da ka paong ba ka long ke ka bamla ban pediang bat kila ledru ban yakren bat ban sneng ban kentu ya ka keme lakin turu ya ka snong ban ai jing kershan ya kitu ki ba ma jing bat lapan pauru bakan beteng ban ai jing arab iki kenthei bat kilong keme hakeleng ki benta jong ka district kana kani jari ni la yo ban kendu long keme ila yo bania kran bat iru bania aimen sini i bania selok i ti ke ik bas ko tel kalong ba kan kum gajing tip kalong ba i long ni ila dan hapadeng ka net ka basat ka baklan wat la dakam da dishi spa pesan makna bu ila lat na gijing na bat shu khliat ha ka be bat kulung ila kwa mo ila persak bania lek te i ngai ikulung bidang dan hapo SMCU kam be jaka ha ka bangila ban lek te i bat lung ba ka jing phone but imatron ibadai pet hang ni hapo hospital ni slow tu bai khlung ila long stable menta jena kalian ke jeni kum bisang long kini but kum ki kan kai kat ni widap da kajing susi bani i kum kini ki jingja kham tam ha ka bani ju ong ba kajaka la ni kari bani ni song kari kasi ba i ke jeni katam ri boy ke jeni kadai kari jong ka akor ke buram kari tu bru tu blai Pengi susi bukum kini ki jingja ki hapo ki dong ki than ki joni tena kalian ke joni ni siang ban ong bat ni kenturu la ki dei ki long kini la ne la da ki dei ki samla bahaswa bakin shinu kum kini ki siang jam la ne bakin ne ikino kino ki kam bakin da ya perkhat bha om bakin ne shone kerki la marba kum kini ki jingja ba susi kalong ru kabapin susi ya ublai ndai da ki breu bat kawan raru ki jingja burom ha ka be dei hayir khasam lani ya kasnong ka thau ba dia kadang ka thani hi baro kawai ka Jaintia National Council lembat ka Meghalaya State Pollution Control Board kila ujor ijahar halor ban pirsha ikijing pensngopait ba na kabenta ka Shri Cement Project hanong kli kabanlong haka arpu artarik menta ubanai u president ka GNC uba sambormi lingdo ula ong ba ka senjuk kam pirsha ik kampen roy Henry ka penpau ya gijing snokia halor gijing keno baki don gijing bom yahab haka kaipot ka bapet ya gijing ta jong kamariang ka council kala keno ru ba ka kaipot
EIA kaduna ya gijing mencur ti marpo khendau bat kalapan pauru ya gijing snaukhia halor gijing shna chan palat ya ka project bat ka saipung reserve forest rengkat gijing penya ya gijing plan ki balarim habadon kanu gijing cha shalin shop ha kamariang gaji NC kalaken tu ya ka sarkar ban khmi benya ya ka rukom penya bat ban panjing pensyai na menteri rangba gejela Nakaliang jongi ka Jaintia National Council ngila pha ya ka jingtho ka jongi Shaka Meghalaya Pollution State Control Board. Halar ka jinglap ka jongi ba kibun kene ka hapok ka EIA report jong kene ka Shri Siman nak benta ban pelong ka public hearing ha by day bat ka mining ka jong ka bahai adu ars pak khanyo hektar. Tangi kentu ya ka sarkar bakan la EIA halar kene bat kentu le ki pada bakin perkat seni haswa bakin data dor ya ka kendeu ka jong ki khamtam kuma kini kipor baka company ka thet ya kani ka kendeu omde namar baki don kam ka kendeu handa ki don kam ya tu umar upadon hapo ka tu ka kendeu ta ba pide ya ki jeka ngi ke jan singi kwa ban pak ka message ke bakliat sapai ba pensyong dor ya umar upadon hapo ka tu ka kendeu kenang bukan long ka jing mentoy ka ya pi bat ya kitu kiwe kimat ngi kwa ba siam un pensyai syakipat ba khamtam bakumno kata ka approval baka ka jilla Gujarat lembaga kata ka State Environment Appraisal Committee ke jong ka Gujarat kan la ban tereka mapo ka Meghalaya kan ni ke de dak jingkeli ke bakrang ko ban bu khmat ke sarkar ka pre-monsoon mock drill on dam safety and flood preparedness la penlong henen kasngi Haribhoi district kumshi bentaban ajing hikai ya kinong shnong ladadon gejing shlei ha kapur slap kani ka drill balapenya da ka Meghalaya Power Generation Corporation Limited ringkat ka District Disaster Management Authority lasdang hadam yam da gejing pelat ya ka lapen sawashwa ya ka siren knang ban ajing tip shakinong shnong ki badon hajan ya ka benta ka baar lapen long ha den arka kum ka chaka ka bashlei ban pen ya ki ken hun SDRF Civil Defense bat home guard ki ba pelat bat ajing arab ya ki briu kum ha kani kapur khamtam ya ki briu ki ba mensaw lara no shaki chaka ajing sumar kum shibenta chong ka drill yang benar It reads like from different departments. Kumshibenta ban kentiu ya ka Puli Puthi Haribhoi district kabor penyat district kalaya soi ya ka memorandum of agreement bat ka NTPC limited ban gaigau kumshibenta ban seng ya ki stem lab haki arpong nyau tali ki skul sarkar kani ka jinga menjur ka balaya soi hanong po katmu ban kentiu shu ya gijing puli ha ka sayan ki kor ki bor engineering ban mathematics labait pisa kumbashi spa sapupra point san not laktingka ya kani ka project lengba ka NTPC CSR initiative Deputy Commissioner Abhilash Baranwal ula ong bagani ka senjam kan penyar shu ya gijing hikai bat ban ailat khambha ya ki khna puli hakeleng district. Today we signed an MOU with NTPC Bongaigaon for setting up 27 STEM labs, science, technology, engineering and mathematics labs across 27 different schools of Ribhoi. These will be secondary, higher secondary schools. Ribhoi being an aspirational district, whenever we approach central government companies for any CSR help, especially in fields of health and education, they are more than responsive. We are very thankful to NTPC for generously agreeing to our proposal. We had sent a proposal for 55 schools, 55 STEM labs. In first phase, they have agreed for 27. Second phase will also come. And these schools have been selected on the basis of availability of infrastructure, on the basis of their current enrollment of secondary and higher secondary schools. And there is a requirement from NTPC that these schools have to be either government or government aided. So, yeah, based on these three criteria, we have selected 27 schools.
Ka office chong usiem ke hima nong spong mentagasi kala penlong ya kador bar hima hawar mausau banyatai sani halor gijing kibami na gijing kentur jaka chong kinong asam syakish nong kitau kibahab hapo gijing kmi chong ke hima lawan banishim benta ha gijing yalang daki executive member chong ke KHEDC bakentup ya uba Powell Soklet bad uba Denzel R Chen lembat UMDC uba Edi Karumnuit kinong mikmat chong ke hima nong spong bad kipat ba haba ajing kren uba Powell Soklet ula ong ba ki dor bar shnong ki dei ban trekam kat kum ki kendon jong ke kernet ban riu kat ba u acting CM upa MC Rani ula banjur halor gejing don kam ban pen klan ya ki shnong ki thau knang ba kenang trekam kham bha shushu ban yada ya ke khendo ka shiap na gijing ba wan na bar ke hima Apalagi semasa terdapat keadaan dan kemudian ia ketemu siap. Agaknya ada jalan berbuat. Maka ada kesan ada jalan berbuat. Kau ini kita kau bayi di mana tu kita kacara. Suaban Aisyah serta dengan Aisyah itu kita company dan Aisyah itu kita berkam. Berkam itu jumpa dan dia menjawab NOC mereka disekorsen. Kembali hari ini sebentar. Ibu kisir yang mereka jadikan mati apa tak jadikan manusia dan sesemasa dia kita dia terang keras itu sudah bersiap antara jadikan sepuluh isi itu misalnya tidak entah kita sosial mereka sesemasa di dunia oh ini dikasih yang akan kita sesemasa karena mau pasti berjalan ke jalur ini kita ucap kamu entah ini itu terkam kita student jika kami itu stop kalau terkam kita kira itu terkam kita kira kira jangan lagi itu ia terang bagi kita sekonsel kemudian terang himan spok agar jelam juli akunci bagi kita berdoa ini kan banyarap iki kena puli bantip khamha shapang gijing chiet iki jing puli bat ki kam ki cham ka office chong u deputy commissioner West China Hills district mentagasi kala penlong ya ka admission and job fair ha district library auditorium jowai la penyat lang ya ka ni ka fair lembat ka admission abroad admission India bat kabul move ha ka ni ka fair la yo I ya ki kena puli ba ki la ya kren bat ki nong mi khmat chang ki jaka puli bat ki nong penrung kam khnang ban yo jing sngo thu shu halor ban yo lat haki caka pule bat ban beten nanti yaki haki kam ki cham bun na ki khna ki lawan ban ye benta bat ki la yo ru shibun ki jing mentoi na kani ka program. But we've also requested the students and parents to write what they feel about us. And we have some minutes, we'll wait for another 5 minutes. Mentangin ya pai shiki kubor na kalengkari. Hakasngi rakhe ya ka Buddha Purnima u menteri ketanat ki kampo yang ka sarkar pedeng u Amit Shah henne kasni ula ple perda ya ka jingpen ipat ba ya ka relic chang u Gautama Buddha Haji Watsal Hale haba ai kuble ye kinong shong shnong jong kaladak u menteri ketanat kampo yeng ula ong ba kani ka relic kalawan poi hakathan hadin nyopusan snem bat ula khot ya kani kum kapor jong ke jing sa ken mau bat ke jing reublei ula ong ba ki jing hikai jong ublei Buddha ki pesat chingmod hadu menta bat ukermen bagi pat ba na ki kan hun nyam ba pher kin yo men sim na kani ka relic kani ka dei ka sien ka beningkong balara ya kani ka relic na ka chaka balabu ban yo pen ipat ba hakari kani ka jingpen ipat ba ya ka relic jong u tatha kata Buddha la penlong haladak nadu menta ka sni hadu ka khat sau tarik ujemang. आज ये पवित्र अवशेष यहाँ पर आए हैं तब मैं एक बात कहना चाहता हूं महायान बौद्ध साहित्य में कहा गया है पवित्र अवशेषों का दर्शन करने का सौभाग्य जब मिलता है तब बुद्ध का ही दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और आज इतने लंबे समय के बाद
लद्दाख की जनता को स्वयं बुद्ध का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं और लद्दाख प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि हम पूरी सुविधा करें कि सभी मतों के अनुयायी यहाँ आए और बौद्ध मत के अनुयायी तो कोई न छूट जाए, इस प्रकार की प्रशासन ने संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर आईटीबीपी, सेना और लद्दाख प्रशासन अपने घर पर बुद्ध पधारे हैं, इसी प्रकार से आव भगत और सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। Mentangin ya pai Sheki Kubor na kaleng ka perthai. Ki ling sun kit briu ki bahir na United States bat Venezuela ki la beteng biang ya gijing trai kam jengki hadin nyosnem kum kadak ka bakrau ha gajing le banwan ra biang ya gijing penyaso ya ki ari leng ba ki ling sun kit briu chong ka Amerika ka lahir na Miami bat ka lahir ha Caracas ka balong gajing kit briu ka baningkong na du usnem arajar khat khandai ha bala pensange shipor na kadaw gajing bom shongsngan ki he sarkar kila ong bakani gajing pentrai kambiang ya gajing her kiling sun kalong hadien ka jingwan ra iki rukom ki bakham shngan bat gajing le ban pen bha ya gajing dei ha pedeng jengki ka ban kentiu ya ka yo ka kon bat gajing dei para briu Mentangin ya pai Sheki Kubor ya lekai. Presiden ka FIFA Gianni Infantino ula pentikna baka Iran kan ya shimbenta ha ka FIFA World Cup arajar arpun Rio ha United States wat ha pedeng gijia kan art badang yait menta ha ba ajing kren ha ka FIFA Congress ha Vancouver Infantino ula ong ba ka football ka dei ban kan tiu ya gijia teli kum ban shipen kan mau ka Iran kala dep sha jiet lepa na ka benta ka ni ka lempung ya ka ba an penlong ha United States Mexico bat Canada bat kendon hadu sawo pratali ki kan huan ki ban ya aideng ha ka ni ka lempung. And let me start by the outset, or at the outset, I should say, confirming straight away for those who maybe want to say something else or want to write something else, that, of course, Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And, of course, Iran will play in the United States of America. And the reason for that is very simple, dear friends, is because we have to unite. We have to bring people together. It is my responsibility, it is our responsibility. Football unites the world, FIFA unites the world, you unite the world, we unite the world. Ka District Sports Office rangkat gajing snok tilang bat ka East China District Sports Association kalapenya ya ka Inter-School Athletic Meet arajar apun Rio ha East China Hills District. Kani gajing kendu ka balai ngilenter balapenlong hamadan tilang phawa kala sakhi ya gajing wan dishimenta jong arpo khandai tali ki school rangkat ki nyau spa nyau phulai ngut kinong elekai ki ban yakun ha gajing elekai beper u District Athletic Coach uba Plasan Sena ula ong baya kani ka sinjam la ai jingershan da ka Directorate of Sports and Youth Affairs bat balapenya ya keleng ki district ringkat gejing chiet ikinong elekai ki bakken saitam ki ban yakun ha ka state level ki jing yakun ki kenthop ya gejing elekai mare relay throw jump bat ki we Tementa pat ngenya pej ege jing long jing man ka sin beneng hai ka leng ki benta chong gajala. Hatura kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shet kalong 4 degree Celsius kajing sngam ka haw kalong nyo po na ka shispa kajing hap slap kalong pra millimeter
Habapai pat shanong ba shilong kajing kret kalong khat sao degree Celsius bat kajing shit kalong arhwe degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nyopo sao na kashispa kajing hap slap kalong sao point nyo millimeter kat ba hajuai kajing kret kalong khat sao degree Celsius bat kajing shit kalong arhwe degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nyopo pra na kashispa kajing hap slap kalong r point lai millimeter Kasun bineng kandum lo hatura shilong bat jawai kala ru bandon kajing hap slap kaba malumala habun kijaka. Shwaban poisha kabakut chong katuk kubor ngin yapet biang sasisian yakimat bakongsan. Pelaj ulat kejela UCH Wijaya Shankar yaka digital portal na kabenta ka khana summary arajar akuhnyo sedang kajinglum khana summary ha kejela da kajing penrung jingtip nengkong jong ulat kejela. Penko burom kinong hikai SSA ya kesor kajela halor kerukom siu tulop kebathamai. Pentikna Menteri Rang Bag Jela ban beteng ya kejing penbah ya katanat puli putih. Pelaj Menteri Rang Bag Jela ya ki welfare scheme na kebenta kinong balasni ha kasni rakhe ya ka International Workers Day. But then scam ka FIFA baka Iran kan ya lekai hagijing yakun World Cup United States. Te paralog katungila poisha kabakut chong kathuk kubor jingi benta ga janmiet hadu bangin daya shembang bat phila shai kasngi khublei phi baro.